Humanakampis kiwa wakichawima. Apu Diusan Hacha lurawina kapa. Aberlita niyan, Aymar Lakrat, Saita Sipkan, Tatitun Sumaru Nakapa, Hechos, Kimsa Alkapat, Akapasti Mayata, Tunkakam, Akam Siwa Aymar Lakran, Pedron Pe Juanon Pe, Mauroja, Templurua, Makatasipkana, Yatunka Orasaro, Ukasti oración, Loraña, oración, Lurañ orasanwa. Hakina kasti nasibit pach ma cojo hakerua templo punkuru sapuro apapjerina. Templur mantirinakat maihasinya pataki. Hermosa satakisa ukauja punkuru. Ukakujo hakisti. Pedro Piro Juan Piro templur mantaskir unjasinja. Limosna hupanakar mayina. Uxpachao Pedro hupanakampej. Huparoja unikatapjana. Ukatsti Pedroja sanwa. Unikatapjita sasa. Ukakujo akisti hupanakaruj wal unikatana. Makunsa katukanijama. Pedro sanwa. Haniwa korisa kolkisa uthituti. Ukampis kunati uthitu ukwa churama. Nasaritankir Jesucristun sutiparo saitam sarnakarakim. Choyamen sabhamaya, aleluya. Saitam sarnakarakim. Ukar susinsti Pedro kupi amparat katusinwa huparo hawaiti. Uxpacharakiwa kayu pasa ukamaraki kayu mokono kapas turt asirakina. Kujusti uxpachau tohtana sait asisinsti sarnakanyu kaltana ukatsti hupanakam chikarakiwa te imploro toktas mantawayana. Ukatsti Diosaru yopaichana. Take hakinakak ukakukuru sarnakiri. Ukamarak diosar yopaichir unihapjana. Ukunikasinsti hupanakak wal musparapjana. Mulhasip harakinwa. Ukakujusti hupanakanja wali untatarakinwa. Hermosa sat punkun kontat limusna maihasiskir haki taplaiko. Tatitok bendispan. Takalir tanyaan tatitur. Gracias, Señor. Amén. Kontasinyan. Aka tatitun sumarup ka. Ekinstua castellanota akam sasina. Ejerciendo el poder de Dios cuando sea y donde sea. Aymarat hakap ekin chabipah akam satarakiw. Tatitun chama pampi istapitanakah. Kaukansa kunasasa usurusa supayarusa tukas kanya sakiwa. Kaukanisa mensapta kaber. Tatitun amapampi isinta tanakah. Kau kansa kunasasa usuta nakarusa supayarusa tukas kanya sakiwa. Amin sa katapi. Chikapa chatukaru nakah. Akaru mirkan akayati chawi akatatitun sumarupa humanakaru intint inyatakiha. Nayaka ustaway to maamuy tabi
aka mantanya tak aka yati chabiro. Amin sab kamay. Kunasa tek 2005 aka nairir mara nakaka. Eleksyon na nakakapasiskan ukaratuha. Hanir apaskan eleksyon na nakakako ukachiklia niya nakaka. Aka hiwasan hicha presidente saro imbit apkan Colegio Militar ukataypiru hacha militar naka. Ka general naka mariskal kar wali picture up katata naka. Irkatata ukanaka. Ukat hisk anyatak akam sasina. Hisk anyatak. Humate kamantas mak president kamaka. Kunayanak syurap kitasma militar aspakachuchin na katakiha sasa. Ukat ha akamapi Evo Morales arup halstayan istapritya. Si yo gano las elecciones, primeramente seré el comandante general. Sipi, no. Ay maranisnao. Nayatiha chiklabin atipkaha. Nayaw humanakaruk apnakaphamak. Sanpi. Hachakilira na nakaukat wal pin laruraphan akam sasin. Kami sarakakakaura awatir. Ilad alhir. Choke kolir. Ukas hiwasar apnakistas mas. Hahay sasay lartasiphan ka. Ukunihap hayata tumanakaka. Walaruphan. Akasunsu campesino. Sa sinpihupak saphan hilatanaka. Pero chika piniwa. Kunasa tihupak chiklia binakakutkhanu karatuha. Atip kayo ay ikhtanpi. Nayas hakuerak tumanakak. Masista nakapsta kaya ni cha. Alto patak masistan kamakira kisa. No? Masista nak amin sa kamay. Ya ves? Aleluya! Katkto asumit katkchoy. Amen. Chika piniu kanaron ka ay malakranaka kichwalakranaka ka wal munastan akam hiwas kastat mantiriro hakos kapintanwa. Ihupak atip kawayepi istapritya eleccionan sorpresa por primera vez desde la creación de la república. Hani piniu kaukir presidente sukam atip katanat. Atip kawaya 53.7%. Piskatun kakimsan pakalko ukampi atip kawayeha. Ukat stikilatanaka istapritya. Ukan laro sirina kapak kamsak pacan ukuroha. Ampar talasip silturusip. Laro siatan kaura awatiri. Chaka atip karakisa. Pero kunasa supakato kawayi ama. Kunasa supakato kawayi. Sanyani acá Bolivia, hermanos, marca apnakanyataki. Istapkita. Kunasa teja. Sanyani acá 22 de enero 2006. Más o menos era a las 10:30 de la mañana. La posición del presidente Evo Morales. Kunasate Congreso aprobapje, mayoría. Ukat hermanos, García Linera satuka, hanko pekena, way, vicepresidente ikija. Ukat hupak ektani. Sensiona. Halu kamapi, presidente nakatak uskuntanyo utje, haniwa ka cinturaro. Sinos akaro. Bolivia andam, uka Bolivia coloram. Vila, ello, choknya. Ukatha, makorim, akam hakuntap kika, walik walurani uka wangkun, imataski wangkos hinchalanukan. Presidente kipinu, hani huma alek hiwasake ukar hakun, naya hakuntas Kristi. No? Istitya. Kunasa tek aptanipi uka sinchuna. Uka banda presidensial sa tapi. Kunasa tek ukam aptanika. Ya, ukat akama, may hupaka, ukahangkolakik may, ukabanda presidensiya, kulyus no, amtasiptat kulyus maisarus kuntaway kum, may hakuntaway ka, yasta, ukaratu, Evo Morales ka,
walich aman akawuli markan tukuwaih. Ukat hakun tapkiwa, medalla de oro, bastón de mando. Ukaratutha, ibu moralizak, haniu hiwaskam alek hakikigeti. Maika hakiu tukuwaih. Chak walikiu pastor, chak como presidente ya tao. Amén. Caucanis gloria a Dios, sapta aleluya. A su nombre. Chak está prita que ya no cuya canaka. Está prita. Pedro ma aro arsuna kamsasina. Mira, haniwa korisa kolkisa utkituti. Ukampis kunati utkito ukwa churama. Kunati utkito uka churama. Hutamcha. Ibu moralisaka primero hanuka makuntata kanu karatuka alek hakikis kanwa. Ikunasa tekuka sinchun kamsayata sa sinchunam pakuntata keka walich amani. Hilinaran na karus larusin na karus hutam. Wow kamat ikuni firme presidente ya está. Firme. A su nombre, aleluya. Aleluya. Esta pritya tatito ha pach para kiwa apóstol Pedro roja ama churabayatana. Poder apa hakonta bayataina. Amén, gloria a Dios. Ukat apóstol Pedro satana haniwa korisa kolkisa utkituti. Kunati utkitoha tatitut katoktra ukchurama kukuhake. Aleluya. Caucanis gloria a Dios aptacha contasis kakim. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén, sabjama y gloria a Dios. Pero wali kosisiñawa. Haniu tatito kokach amja tunkapayan apostolorak churkatainati. Sinos sipita tito nulpak Marcos tunka sohtani tunka pakalkoni kimsa kalkoni ukachakan parlipi kilatanaka. Kitina kasukata titun amap katokapjeja kau kirina kateja iyau sapji ukanakaja katokapjarakiu pedrjama tatitun hachachamanakapa. Aleluya, gloria a Dios sabjamaya. Ya karun hiwasak saisnawan chitorasan ha hiwasak hilatanaka istapritya. Tatito hermanos hiwasar amchurawa isto ha haniuk akaurakin alek hakinakakihtan uka umir laikakinak tokorinak uka morino nakakahumangkit nayankich uka tokorinak kamaktanti. Chuy hiwasaka tatitun amapampi isintatahtan hilatanako lakanaka. Amén sapkhasmatanich. Gloria a Dios, aleluya. Ukat pipe kinchaw histanha tatitun amapampi sintatanaka kaukansa kunasasa usutanakaru supayarusa tukaskaksnaw. Acá llevo moralizar Sarawayi, Bolívar kan jefe del Estado, Utamcha. Sarawayi vini marcar hankoya kinakaruja, ukaruja apna karakikispaho. Achakachir punchuro konakar saraja, apna karakiki. Tiwana con kalao nakaruja, apna karakiki. Porque hupaja, isintatahiwa, amampi. Halu kamaraki utatitun wona kapaha. Kamistek Pedro katokatanak ukapashpa hichuruha tatitun amapampi isintatahtan hilatanak kulakanak. Aleluya. Caucanis gloria a Dios sapta aleluya. Ukapi apóstol Pedro satanaka kunatik utkito ukwa churama. Yakarun hilatanak hiwasaka wal katatitun kolyanakapa bendicionanakap at pokan tatahtan hilatanak.
Amén, sabhamcha, gloria a Dios. Kamsan Shamuni, poder. Evo Morales está en el poder. Jesús tiene poder. Poder, sabhamcha. Poder. Tatito Nuana Kapaja tiene poder. ¿Qué quiere decir poder? Kamsan Shmoni, poder. El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanillas dice así: poder, Kamsan Shmoni, es la facultad que tiene una persona para ordenar a otra persona que obre a nombre de él. Naya duñoris utata, utakat, aututa. Ukat nayak poder churerist akahilatar Javier Patonar churerist ha. Amén. Ukat notario de fe público ukan kelkanterist ha. Ukat serist chahumau utak aljata apnakata utak apnakata. Aka pastor Javier Patonaja hupaja apnak haspau nayan utaka autunaka tuini kamau tukuwaiki. Ukat aljantas pa orakeja. Aljantas pa autuja, aljantas pa yanakaja. Aleluya. Pero sabes, hermanos, el diccionario bíblico cuando define el poder dice así. Dice el diccionario bíblico ilustrado: el poder es la autoridad conferida de parte de Dios al hombre para hacer algo. Aleluya. Hakeutkas kita katanta chabin hilatana kanich amen serena caja. Aleluya. Yakaron isnau hilatanaka. Autoridad conferida de Dios al hombre para hacer algo. Kamsan shmoni ukat pe Pedro satanaka. Haniwa utkituti korisa kolkisa. Kunate utkitu tatito shurkitoja. Ukwa chorama. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, gloria a Dios. Aleluya. Pero nayakchak hermano hilatanak amuitañan. Kunasa te koyanakayok sarakan hatan. Pentecostes ukauro hilatanaka. Uka kipat hay aka sucho kuhuakeha hilatanaka. Pungko iglis pungkun konos citaina. Chakista pretya. Amoy tanyan kuka kuhuakita. Hanius kita tito na rupa ka sucho. Sucho kun hamas. Taul hama ke haniu kais ampars ono kay kiti. No? Sucho. Uka wisikiltan nuk nakanya. Haniu sarnakiri. Kuho kun hamas. Pastor yanap ito ma. Kuho kun hamas pas. Haniu cikap sarnakit wikto ito sarnakakam no? Haniu. Kuko kun jamás pas. A ver, huma pastor ay manikar palas takay. Kuko. Sum peso abjetej hanuka maya kiu toktas maya kiu. Amén. Naya kuko akam amuita. Porque si wa kuko haki. Kuko. Amuy abjatao. Kuko. Kuko sabhamcha. Kuko. A ver, naya kuktil sa sarnaka. Akam. Kuhusa. Akake istapritya. Parisi ki hilatanaka. Hankhama kiu paipach kayo apakatakanti. Nayak naira timpun sarap khiritua. Kotar chokanak hiwairi, patunak hiwairi, tiwitikunak hiwairi. Ukat ura sakbalita siniskupitan pika. Makayuk tiwitikun pakirit. Ukat ka tiwitiku kuhura kisa. Histan kaya. No? Entonces, acá kuhuka, makayuk kamakiu han sumata pakanti. Makayuk porque mau kampi unikanya niwa turtasiu sarekis moko na kapas, kayu na kapas turtasiu. Turtasin sa muniu chakaw tuko. Parisi ki makayuk ka. Pichikam libita panwa. Pichika haniu
kanikit nuwi hani turtas kitih. Pichikam saitas matkulya kumak pekit. Hani. A su nombre, gloria a Dios. Pichikam libi, kujo. Aka kujo ha, sipi hakin irpata, yanap ata. Iglis pungkun ma hermosa satu kapunko, sumasuti. Charman nayak, amuyas keat pi diccionario ha, kunats puerta la hermosa satapachana. Sipi ukapunko ha, wali sumak achastatan siwa. Corina campi, suma adornadito, jiba 15 pijilatanaka, uka punko. Y hakina kaka, uka suma punkun hamakipiniu mantay munir sipi tatituno tapar. Ukat akas, akakuho akika, ukan kama uka punkun kama hakik wala sarnakir misur, uka suma punkun hamakipiniu akinaka mantay munir sipi. Ukat ukaruy saririta na akan wali hakik sarnakik sasina. Amin. Ukat siap. Iglis pungkung kas kukuk mai kasiski. Pung orasyon lori sarili nakar. Tatito naru nakapar istiri nakar. Yupa ichiri nakar. Wakt itay sasin pungkun mai kasiski. Iglis man kansti. Tatito hacha milagro nak loraski. Amoyap hamcha. Kapungkuna aka multifunsional pungkun ma o hermanos kuha ke hukan mai kasis kaspa ukat akamangkan tatitok loras kas sucu nakar sarna kayaski huy kunakar uny kayaski o karena karistayaski ukat uka huy kuha uka pungkun mai kasis kas waktu ap kita orasyon mantiri nakar milar katokiri nakar kamsap kasmas iki huy kut sunsu huy kutya. Kamu sabtas, hah? Mau kacilak tanak milagro nak luras kisti, tatitusti, hupak curit satu kamantiri nakar maisis, nayak siristua sun suhuiko, han tatitur iau sir huiko, akai tokon ha huiko, hiwat ikiskiwa. Hupaka kuns may kasirin ha, kolki may kasirin. Pura kau kawakitu. Kolk wakti tay Pedrito Juanit jura kitay makau ka. Autichito kaya. Pura kak pinsaskan. Pura katak lakisiskan. Haniu lakiskanti tatitun chamapata. Chuyamin sabhamcha. Kau kandidaku kamu tepat. Nio yaki panakakanu kami nas pinch. Ziluk unya siprich. Pastora kunera torres tukuihan pura kahast kawak itu. Kau kirpin sunarus saraha. Haniu hiratanaku kakuho sumsuku kamanya sakiti. Pungkun mai kasihnya sakiti. Tatitun orasyon wawana kapalurki. Tatitun kulena kayo pakunuktaski. Ukaru mantanya. Haleluya. Gloria a Dios, aleluya. Siakip sun sukuku nakaha, utapan payas isipan citorasan ka. Aki iglesia utkarak pa siya sun sukuku nakaha. Mangkasinyan, tartiki usara. Pir akam sumahak kiraro nakap, kalo pa nakakakaya sisipki, sun sukuku nakaw ka nakaha. Aleluya. Pero hilata naka. Kau kiritik tatitur mungkiha, ukah Pedro kam Juanum kamau ikuk orasionar ikuk sareha, puntual puriha, haniu tarde kayus katat apina sarna kiti, sinusupa nakaha, ho amuyap kiwa tatituha altaran suyas kiha, hupanakam lasinya takila tanakul kanak. Kau kanis gloria a Dios sabta haleluya, haleluya. Kun kasuman suma uswal tutam cha hut aka uswal dum cha trabajip ka nayaka Pedro yao cha aka ka kitini sa Juan amin aka pahake ka hilatanaka orasyon puntual
kimsa si pisanyani, kimsa tarde, las 2 pasado tiho peritana. Oracionar saranyan sa saranta peritan, wal saranta peritan. Tiho peritan. Tiho nyan kami. Yesus, gracias Señor. Kau kanis gloria a Dios sabtak. Haleluya. Utam. Ukat kunasa teka. Hupa nakakpurisipkan pungkuro ka. Uka sunsukuko ka. Sunsukuk sa pamcha. Sunsukuko ka. Uka pungkur Pedro kanong mantas kan ukaratu humalukas nita. Churit kolk loktas ni may. Waktu itay. Katapan ka. Nairakat unikat asip katanak. Aka sunsukuko ka. Sumapungkun ka. Akapir mahani sumkiray kisto tiwasar. Tati tunutapan poder apa unuktasiski akan hiwasa hanch amanikis na sukam. Ukat kam satana sa kol waktu ita satana curitay. Ukat aka Pedro satana unikatit sunsuko satana. Míreme. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ukat aka sunsuko ka. Perdona pastor que te diga, pero aka sunsuko ka. Kunasa tek Pedro sataina. Unkatita sa sinha. Nairap hacharu pinakam chiyan tatana. Ukpak cuy mapan ka. Pura ka pinsaskan. Chak Pedro pung wal silyo par wal sa parlokan ta sinha. Wal kapsut juras tanik chak. Kau nikatit sarakito sa. Kau ksuritan ni sasaw. Nairiyataina. Sunsukoko. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Cauquis humano sin chunamaja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, Señor. Hanuka kunta si mukar. Si nos quiera tanaka. Kunasa tektatito hausa tainaka. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tatitun chamapaka. Ma aurika mano. Amin sab kamay. Eliasak maurigo pak tanawayatan. Elisiota kukat chama pakukan katana tanicha. Jesusak hermanos ma bilausun apat warmik isipan lang tatano ka kolalin tanis kolanin. Sapkitay kolalin tanicha. Kolalinaya. Sak ukat chama pakay hermanos Pedro churchitanak chama pa. Tatito nukat ama pa kay aurigup kamachi ka akay tukun ka. Ukam pisin tatachin kaya kakinakak. Tatanta si May. Amen. Hallelujah. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hallelujah. Tatitun ama pampi aurigun tat isin tata. Ukatupa nakak ukamapi. Haki haniu na ira pampunikanti ukat tatitun chamap. Solamente kau kiritik tatitun orasyon lurkan. Kolyana kayon poktatakan ka. Ukana kakiu Pedro Juanum amanakap tatitun isintataku kunikana ka. Choy. Yaki pa nakak ikchurtas kan chiturasana. Akan hani atin tipkiti. Tatitun maitasip ham kau kanis gloria a Dios. Haleluya. Tsaka satay napi. Akasunsukukok satan. Ritay kol kisit pura katakmang kajatak sa sinha. Ukatupa nagka Pedro konompik isin tatapkan. Haniu korinig sa sapritya haniwa korinig sa kol kinig sa. Kunatik tatitok isintay kito ha ukchurama. Gloria a Dios, aleluya. Contesta tito que sinta y quitoja, ukchurama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Tatitun amapanit satano. Haniu pa nakakukaratuki. Haniu pa nakapalap katana na kam. Kamach na sa ka sunsuko kolchurit sa rakitusa. Tatito may tasinyan, amparlok tasinyan. Haniu kam sab katan. Hupa nakaka tatitun amapam isinta tahapkan arumay uro. Ististati
aruma yuro. Uka tatitun chama pampiu ikintapkhana. Tatitun chama pampiu sartapkhana. Tatitun chama pampiu sarnakapkhana. Kaukanis gloria a Dios saptak, aleluya. Ukat Pedro ha istitia. Ukat Pedro ha. Pedro Juan pehani ukaratok ampar lokana kasip katanat. Tatito mait apkita chamanakam. Churap kita ya kaukan karaktaste. Hani ukam. Aka kukursar sumsu kukursar na kaya pha. Hani ukam katana. Sinus tatitun chamapampi isin tatakapkhana. Talit apkham. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy día, hermanos, son pocos los que pueden decir, no tengo plata ni oro. Aleluya. Hoy día, hermanos, la iglesia se ha comercializado. Y ya tiempo, hermanos, haniu pastoranakaj tanto tjete, haniu korenix kolgenit sinenakaj. Si no si ya tiempo pastoranakaj, chacha kolgenekapjiu. Si ya nakakam muyusipki. Secretaria, televisión, colque, suma autonaka. Ukanaka haniu san por hapat haniu korinitsa, colkenitsa. Pero uka pastora naka hilapartu katatito no naka paha. Usaha ito kon toho hanchamani. Aleluya, Señor. Hermanos, universidad, hermanos, wal crítica, campinio pek al nakayasi, al nakarit. Doctor nakayati chavin universidad naka, sapjariwa. El evangelio hoy día se ha comercializado, el negocio de la fe. Evangelio al Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hoy día, ¿qué tienes, hermano? Kuna sumanutki churo, colquidutki, chamamatutki. Hoy día, hermano, también otros se dedican para ser político. Pero aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que volvernos a las primeras obras. Tenemos que volver al primer amor. Yo convoco a esta iglesia donde Dios ha utilizado a sus siervos. Tenemos que volver a doblar las rodillas como Pedro y Juan para mantenernos vestidos del poder de Dios. Aleluya. Si no hay, hermanos, oración, ayuno, no podrás decir no tengo plata ni oro. Tus mensajes serán vacíos. Nuestro mensaje será lata, como dice Pablo. Pero cuando ora, hermano, como Pedro y Juan, aleluya, no hay diablo que se resista. No hay demonio que se resista. No hay enfermedad, que hermano, que no sea sanado. Porque el poder de Dios se mantiene latente en esas vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Digan gloria a Dios. Aleluya. Caucanis, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, gloria a Dios. Pero qué lindo, hermanos. No tengo plata ni oro. Utilizó un nombre maravilloso. Que dijo, pero Jesucristo sutiparo. Haniu skiti, mama kaupakabana sutiparo. Tata gran poderana sutiparo. Haniu. Jesucristo na sutipa. Pedro Juan umpeja, ay tasiphanwa Jesucristo hacha sutipa. Hacha sutipa. Chamane sutipa. Caucanis, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sapjamay, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué tiene poder el nombre de Jesús? Kunatsach amanitatitun Jesucristo sutipa. Está precha. Pablo ha hecho milagros en el nombre de Jesús. Ya patani plancha en el nombre de Pedro ha hecho andar al cojo en el nombre de aleluya. En el nombre de Jesús han resucitado muertos.
En el nombre de Jesús calmaron vientos. Aleluya. El nombre de Jesús tiene poder. Autoridad sobre los espíritus inmundos y las enfermedades. ¿Por qué tiene poder? Porque Jesús ha derrotado al diablo, al pecado y a la muerte. Digan gloria a Dios. A ver, ¿a quiénes ha derrotado Jesús? Al diablo, al pecado y a la muerte. Escuchen. ¿Jesucristo ha derrotado a Satanás o no ha derrotado? ¿Ha derrotado o no? Estoy preguntando. Digan, ha derrotado, digan. A ver, acá mo Kristasim. Atiphiu samay Jesus akatipkit supayaran icha. Atiphiu samay. Kunasate hupaha pusitung urumpi, pusitung arumampi ayunapkan ka. Supaya hikatir saratainak hiwaki. Amta siptati. Kamsatanasa. Pura kamakmank monikha. Pura kataraki. Akakal antar tukuyamay. Tati turuk may akunt kaspas. Akanut ka ukam churtana. Pero Jesucristo ka kamachatanas. Akuya si kita nati. Haniw sapkam. Kamachatay nasa. Hakika haniw hakaspati ang piki. Sinos tatitun aruna kapampika hakarakispaw. Isticha. Supaya roh nasap maisaro akam bekrop tayatay na. Amen sapkamay. Kut ayatanawa. Choy amen samcha. Gloria a Dios. Ukat ka para kikita na umakulyo pataro, templo patar. Ukat tatito ka supaya roh kalpini tukhatan supaya akutana tatito churtara kita ina. Pamparo pinius kuwayatan supaya roh yakarun ka iwi wayatan wa wakrap kiusuwayatayna which inkap sik suwayatayna. Kamsaptas gloria a Dios sapkasbati. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kaukanis gloria a Dios sapkasmakaber. Akama pachanwa. Istapritya. Akama ulur pachana. Nayak kabino tinto kanakasiat wainito kayatu kak ako wainito. Tungka pakalkon kimsa kalkon marani kayatu ka. Ukat kilir kula kakano tapan hakasiata. Istapritay. Ukat ma hupak ay janak wan wanita sirin ka uka isi wanita naka ukar. Luntat pisika ay janak mangkant karaki kitay na. Mangkant karaki kitay na. Ukat mauru kulya kakasuyatan uka luntat pisika aka kalipungkut ukat pin mantanik ukat pin suitak sa tainaya. Jika piniwa katun tatayna wichilat katuntay tayo na ka kulya kakak pisirok ukat pisik wich ingkat katusin tukatay mo na tan ampararok hatiran mo na tan ukat akamoy kasitan ukat akam luratan pisi way may liutatan wisinoro ka wich ingko ukat lipichi pakyo ka ampara panikira suway katay na ka haluk kamau hakorupay pachan tatitok supayarok hilatanaka. Kau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Tatitun suti paka wali amani. Sapkitya tatitun suti paka wali. Hacatay sapka wali amani. Maawicita narakam kuncito. Istapkita. Ukat ihilisat miswayatan awicita kuykosa miswayatan ka karteras aptatakam kumtat. Ukat palun tataut ikatatay na. Awitya, kol kapanin mo kakarterata. Hallelujah. Awitya kamsata nasa, sut kasisin, kamachisa, Jesu Kristum sutip haru, haniw akawara kitakti, sa kisatay na ka. Jesu Kristum sutip har lun tatanak, haniw akawara kitakti.
ukak ay tasitana ka, ukak luntatan ka, multi sarap katayin kajakan. Tatitun chama pakwali chama ni piniuk tatitun suti pakilatanaka. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén. Sapkamcha, gloria a Dios. Aleluya. Ukat pikunya kita nak. Yakipa nakahumanakan ka. Chacha nakamak hanut kiti. Hanut kiti iglesia ro humanakahutaptak. Hachaya patam nobi. Kuna ros iglesia sarta. Kitin kapisini sarta. Kunas mursusta. Sunso akin nakpaliw ka. Hiwasa tatito taki mursusta na ilatanak niya. Amén. Sapkamay chuy kamachisa. Gloria a Dios. Sapkamay aleluya. Tatito taki mursustana. Amén. Ukat istitay. Kuna sa tikukat tatiri. Alkul tatiruka. Kukahanchura. Chachahan iglesia rut kiukot. Akuntan munatam kam naslint katan munatam ka. Humaksataw. En el nombre de Jesús. Quieto ñato. Listo. Quieto se queda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mauro, ururun predicas piat, Eduardo Canales de Tocama Pastorampi. Ma umataha walpinan rakapito. Hampat mangkani, luntat evangelistyanaka, walpin pungkutha. Ukat pastor Oswal, consideras pastor Eduardo Canales ampi. Kamach nas oy aka umatakero. Estampi. Kamach nasa. Edrom Juanum Jesucristo sutip harukis kuhurusan na kaya tanaka. Yanta nyancha sa sapisapta. Umataroka. Wal pinar na kasip kitana. Ukat hermano Eduardo na yung kumantasip tukat. En el nombre de Jesús borracho duermes. Punto. Pum se ha caído hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Pedro, Juan, Jesús en su tiparu kukuroja. Saitam sarnakam satayna khilatana kulakanaka. Jesucristo en su tipahualich amaniwa. Porque hupao atip kwayatan usunakaru. Hupao atip kwayatan nyang kasupayaru. Hupao atip kwayatan hiwaru atip kwayataina. Caucanis, gloria a Dios, sapta, aleluya. A ver, Jesús, digan. Gracias, Jesús. Aleluya. Jesucristo su tipahualich amario. Acá más sumayati chabimpi. A ver, amuit abimpi. Istaprita. Nayak kunasa teja. Tunka marani kaya tukaja. Ka hawir pampan nasirit na yak chalwakato wakam koliri haniu na yakam makuti acak cina predikas kata aymar got akak arayatira kita nas aymar palanya ha sakisa haniu na yak arakti ka hawir pam tiwana ko kamang kantara kum wakim bukata ipinu ka hawir ka tiwana hawir manti ukacakan yuri rito chalwakato kata tito hakikat kutuk tayo sikit na yaro walikiti. Amén, satat kamachatach. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ukatja, haniut kanti, tercer curso kamakiu comunidad hanut kan. Ukat papito ka estudian na monisan ka, wakiro kitito, wakiro. Mirintas eptata, jalwa putis aptata, kauna tejesa, akupitus, ukamaraki humasar pachatak no, ha humamarkan kirista kaya. Ha? Pilya markan kiristay. Anicha. Ukapang kamasaranya no pastora. Hicha timpun awer hayre yo kalyanak hayre milyanak papa recreo dam chak kolektiw kun pungkut ap tirut chi hayre yo kalyanak katakawer. Katimpun ka kayuk saranya 7 kilómetros sapuro tikunya. Las 6:30 mirintas kepta tikunya. Yo kalito. Las 12 ka mangtasinya. Kaano tehim hiwaki. Pero kuntap hama. Wakirman kaya to karatuka. Maawus kalyo kalyaut katan. Teodoro el limachi satan. Pero nyang kasutipa ka el orco. Kam satan sa? Orco. Ukasan muniwa. Chacha. Nuhiri. Mokhiri.
Ukat kampur hutiri nakaro alpin nuwarap khirito ka orko ka. Markangkir sum Castellan palirin ka na nakahani kidisi sa say palasip sa Aymar Castellan. Hani sum yatip kayat. Hani kipulktan Aymar palan kurwatam hakuntas tanukan nagtas kapas que kurwatan si tapsos Cristi. A su nombre gloria a Dios. A su nombre gloria a Dios. Ni sums pal karaktan ka Aymars ni Castellans ni Aymar kich palktan ukat kurov da kontat arham tuktan. Absusinya sauci na yahani cha predikat akam kurwatan Aymar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre gloria a Dios. Ukat sipi hermanos uka urkoha walpin uka kampuluri nagaroha may kam chalman tabr utam chairman pastora. Hani usus kamati. Ukata kam pastasin ha tek pura katias oi urko chi hay takeros mokas kaki. Wali hermanos. Pamara ukama wali urko pinsarnakan. Ukat mauk itung kamayan marani khat kut hilt khat pi mauk it kut intrina sirita kama urkor hanit na ati pikirista sasa puri wawana karo kalis ka chikito nagar hacheiru ka urko ka istap kitay ukat maki pamaran ka akamau chui makar mantito kunas kamar ka urkos na nagar apnak kitanisti kam hacia phit kampu lugaran uka kampisin nakarhan sum Castellan palap tu kana karusti aka marakyan tasipni urkompik uka chukap kaunanak pis sokt mang kanderit putinak asu namri papi tu kak uka chalibanak katur sariri ka hakir pacha chal umna papi tu huti yasta nanaka wala kaya prit ka pukun ko huntit ka may kito na prit wist ikir pa full change chali ba kaya lechisit ko mirit hilatanak che or koratip kaya taki. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre gloria a Dios. Aleluya. Ukat purin khiu kal kiwis kulak ukat mauru le creun pi hermanos anuncio ahí en el colegio no ve los chicos saben. Hoy día se van a sacudir fulano con vengano, dice, ¿no? Yo he anunciado, hoy día le reto al orco, está ahí. A unas man cantatara, que viste kir chalvanakas man cantata. Aleluya. Ukat yo kaya nakakwal pinto kopri, hichuruk manuilo nuta senekor kumpiha. Ya hasta las tu se tukuyo ayo. Ukat irpstoy aptha, utamcha, orco, te desafío hoy día, vamos a pelear. Ukat hermanos, acá kuchama ir kuchi, no va a ser ya tirita, con gamsa, a ver, kama, halu kama ir pasiptha. Utkano, Ricardo Bustamante, kawakil lugaran kursakan manche, hisit umalusun, ukaru penin no va a ser saranya canchita utkan. Ukaru ir pasip, chalmas, vamos a ver. Ya está. Guardapul abstasipta. Amén, Señor. Aleluya. Canis gloria a Dios, gracias hermano. Guardapul abstasipta. Que ya está. Metete, aleluya, ¿no? Como señala chica ya nicha. Metete. Ukat hermanos, orkon aku pak wali amani pinitanaya. Hanina malt kaya tek moich akun dito kat sas chung tunuk pin lorito ka pero kat ako pa ka moich chui mak imta ito or koro kas tachur kas moich akun takin tarak wal kama piniwayo naklap hasta hupar kalpin ekita kam takat away tiasta ukurut ka hani orkon sutibak orko sa takanti nayaw orko hayata Jesus, aleluya. Está pritya, aleluya. Ukat pi está pritay. Kunasa te orko maya kampu nakat umamarkat hawir pampat pitutat hutirikan uka iskula rukaway na yukalino kar lukan mo nirin ka
ukanaka akampe aita si perein manui loro avisasi orko hani no kredikit hani over uka pashpa pihilatanaka Jesucristo ha supayero kalpin pekita katawayek tu kawayeja y kunasa te yantantan usutaktan Jesusan sutipaitastan ha supayak multi usarnake aleluya gracias Jesús y esta precia kunasa te hermano naya waina hayatu ka hani trabajo tirikan ta la pasana contrabanta paniyat te sawaderut hutayat hermanos mire son kas nyach antata como kisuke como tirit jali basartin mangkanta no wirit yastukam uka utkan aduan ka tambilyon wakin utkan ukat wakin pi uka urko aduanan pi trabajataina isticha makambyo nat na yakutas kayat ka ukata ya revisar si pino takanyan kitis kontra babta levántese chuchaba poni urko mantanik ukat hermanos nayaro niya kachasin kitan ka ukat naya histay naya aruh sumkayat ¿qué pasa orko stay amo ki kachakaway ke autot ka haluk kamapi hiwasan hilir hilasau Jesucristo supaya roh pampachaway tu kawayha gracias Jesús ukat pi Pedro Juan umpika en el nombre de Jesús Jesús an su tipjaro hermanos sipi Filipenses 2:9-10 sipi ukachakan hilatanak sipi mauroja takpach kong korinakaw Jesucristo nairahtapan kilisip hanek sipi hilatanak ¿cuántos dicen gloria a Dios aleluya a su nombre ukasun su kokoja en el nombre de Jesús kunasate ukasutis kanu karatuja may cuerpo permantan ukas pichikam kayu palibikan ko turo tuko se wayhatan may tokna katan sa kisarupan ha tokna katana si tokna katana pero tokna kasi hani uto parti katanati hani trabajo sar katanat kam sis bibilan ha tokna kasin tati tunuta paru tokon tatan toktas aleluya Caucanis, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Los que han recibido milagros del Señor nunca callarán. Alabarán al Señor con todas sus fuerzas como el cojo. Kaukirta titulo na kapatikato kap milagro na kispia sibina kuchana kap komachasip. Milagro na katokapika. Hanio hermanos amuk kun kaspata akakoham. Sinusta titulo yupay chapkhaniwa. Toktas yupay chapkhani. Toktas yupay chapkhani. Hanio angkahan kaniti. Sinusta titulo tapang kaniw kaukanis gloria a Dios sapta aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Okanakan sipi. Pedro kupe amparat katusin huparuh waiti. Uxpachau kayupah ukamarak kayu mokuna kapas turta sirakina. Kujusti uxpachawa toktana. Saita sisinsti sarnakanyo akalti. Ukats hupampi chikarakiu timpluro toktasa mantabayana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Kaukanis gloria a Dios, saptaja, aleluya. Kunasate tatitun milagro katoka yaneja. Toktasao tatitun yupacha yaneja. Humana katatitun milagro nakap katoka pacha tati. Kunatarakinto san toktaptasti. Kunatarak humana kastu kamsti utalasiptas yakipa nakasti. Kunatarak sinkas libekta to kamumana kasar nakasip yaktatasti. Jesucristo poder apau akan kas kichura kalukaran. Kau kirta titun chama pateh Pedro ni sintatakan ha. O kau nayampi sintatu kau pastoran akan pisintata. Humana akan pisintata gloria a Dios aleluya. Tatitun kola na kayo pa akan kas kanchitora sana.
Hani kiwasajo kam amukixnat kaukanis gloria a Dios sapta aleluya. Kaukanis gloria a Dios sapta aleluya. Pero si utatito narupaja, versículo 10. O kunjasin upanaka, wal musparapjana. Kitinakas musparapjana. Kaukiritik tatitur han uintapkija ukanakahwal musparapjana. Ukataniu solamente musparapkakinti, musparapjansiwa. Muli hasipjarakinoa. Kamsanshmuni musparaña, muli hasiña. ¿Sabes qué la tanaka? Haniu pachpakiti. Musparaña, a ver musparapjamcha humanaka. Musparaña tiftati. Y aquí panaka, ma vecinos kuna sumaos a la sija, mailin tapsusipre. Hati la muspa. Muli kasinya kamsanch muni. Muli kasinya. Sut kasinya. Sut kasinya tha. Kamacha si sakeha. Abir humana ka unikan yatip tati kuchir sut kasiri. Kuamachisa. Aka hermano kampung kiri sumno yateh. May kuchika kam lang kas kichiwang kunaka. May ano tokatika. May akachakan nikutapos sus. Muli casi. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hichurun kunatarak familia na kasasa. Amigo na kasas tatitun milagro na kapahan. Muli kasi sin unika pacha. Hani hiwasak yupaish tantik tatituro toktas. Kuha kamak ni awis karaktans milagro na kapat. Ukatay pa nakahan muli kasip kiteh. Hichatim punti ukam muli kasnasti. Nayak pinsiristo. Aber makakula kita sanya nakakula kita yan tacha. Akakula kita sut kasis papichika pakama chakis India marin kam tis. Saitas pakama. Perdón titata kula kita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡A su nombre! Hoy día el mundo tiene que, hermanos, asustarse del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Evangelio es potencia de Dios. Pero ¿quiénes van a hacer que glorifiquen? Sus hijos que han recibido los milagros como el cojo. ¿Quién acaso canta titura chanche apjanmus para apjaneja? Kaukiru anakapate katokap milagro naka. Ukanaka musparaya pamundo naka. Aleluya. Gracias Jesús. Gloria a Dios. Esta mañana para terminar. ¿Tú eres el Pedro o eres el cojo? Si tiktatitun chama pampisinta tastaja. Kaukansa kunasasa. Usutanakaros supayarusa. Tu kaskanya makiukila tanakulacanak. Tatitun chamapach pashpakiskiu, aleluya. Tatitun kolanakapach pashpakiskiu. Haniu pasatakis mirketakis tatitun chamapach. Jutamichuro.